Donosim vam recept za moj omiljeni desert turske kuhinje koji sam u Istanbulu često naručivala, a sad će da bude i na vašem stolu. Potrebni su nam sastojci koje sam ovdje navela i vatrostalne posude. Možete koristiti i glinene, znači ne moraju biti staklene, ali staklo ima prednost što se slojevi lijepo vide, što je također karakteristično za ovaj desert. Kao što je slučaj kod većine takozvanih agdalih kolača, znači kolač sa sirupom, sirup prvo pripremamo zato što je potrebno da se ohladi. Samo pomiješate šećer i vodu, stavite da prokuha, a zatim na temperaturi 7 od 9 kuhate otprilike 5 do 8 minuta. Za tijesto u posudi pomiješate jaja, malo vanilje i šećer i kremasto umutite. Nakon toga dodajemo ulje, prašak za pecivo, prijezle ili krušne mrvice, a nakon toga kokos. Smjesa izgleda ovako, znači malo je tečnija i sad je možete pomoću kašike sipati u posude, ali ja bih vam preporučila da koristite špric kesicu zato što ćete preciznije raditi i imati ljepše slojeve. Koju god posudu da koristite, bitno je da ih pomastite i bitna je veličina koju sam navela u sklopu sastojaka. Ove posude sam davno kupila, ali ako pronađem link postavit ću ga u opis videa. Zdjelice su jako praktične zato što dođu sa poklopcem, tako da gotovi desert možete nekoliko dana čuvati u frižideru. Ne kažem da je zdravo slatko imati u frižideru, ali mislim da je bitna informacija za sve one koji ne mogu da odole. Nakon toga ih napunite tijestom, ali kao što vidite samo jedan tanki sloj zato što će tijesto svakako tokom pečenja nadoći. Kad su spremne, stavite ih na pleh ili rešetke od rene u zagrijanu renu na 180 stepeni gornji donji grijači i pecite otprilike 20 minuta dok ne poprime zlatno žutu boju. Ovako izgledaju kad su gotove i sad je vrijeme da se pospu sirupom, ali prije toga je bitno da ih izbockate kako bi tijesto sirup što bolje upilo. Za svaku posudu koristim otprilike 2 male kutljače i nije bitno što na početku plivaju u sirupu, nakon 10 minuta tijesto će sve upiti. U međuvremenu pripremamo puding i u jednu šerpu sipamo mlijeko, zatim dodajemo malo vanilje, šećer i gustin i dobro promiješamo dok ne razbijemo sve grudvice. Uz stalno miješanje skuhajte puding, ali pazite da ga ne maknete prebrzo sa šporeta. Ja volim na kraju da ugasim šporet i da ga još malo miješam kako bi imao idealnu teksturu. U vreli puding dodajemo slatko vrhnje, a nakon toga maslac i nasjeckanu bijelu čokoladu. Miješamo dok se sve ne otopi. Nakon toga vreli puding ravnomjerno raspodijelite po posudama. Nakon toga ih ostavite na sobnoj temperaturi da se ohlade i još minimalno sat, 2 vremena u frižideru, mada je najbolje da ih ostavite preko noći u frižideru.
Nakon toga su nam potrebne pistacije i pošto je to posao koji baš ne volim, uglavnom pronađem pomoć u vidu jednog malog miša koji mi inače pomaže. Ne mogu reći da na kraju ne pojede barem pola pistacija koje smo ogulili, ali je barem imao osjećaj da je nešto korisno uradio i da je mami pomogao. Usitnim ih u električnom mlinu i sad možete desert posuti s tim mljevenim pistacijama ili kao ja staviti pola pistacija u mlin, pola šećera u prahu, tako ćete imati malo finiji sloj na desertu, što se meni lično više dopada, ali to je stvar ukusa. U suštini je sasvim dovoljno ako ga pospete mljevenim pistacijama. Malo očistimo rubove i desert je spreman. Ovo je recept koji volim da pripremam za goste zato što se može pripremiti dan ranije jer kad stoji preko noći bude još ukusniji. A vi se u međuvremenu možete brinuti o drugim stvarima, na primjer o glavnom jelu, o dekoracijama i sl. Kao i uvijek, hvala na gledanju. Ako vam se video dopao, ostavite mi like ili se pretplatite, ostavite mi komentar, a možete me posjetiti i na drugim profilima na Instagramu, Facebooku i TikToku, a mi se vidimo u sljedećem videu.